sizokwenza emphakathini waseSlovo sisomkhumbuza ukuthi kukhona ilanga elizayo, likhona ilanga lokubuya kukaJesu. Ingakho sime namhlanje sisomemezela ukuthi hoza kuJesu esatholakala, esahlele esitulweni somusa, ngoba ikhona isikhathi la yosuka esitulweni somusa. Kukhona isikhathi la uyowomela into nayo, kukhona isikhathi la injabulo iyophenduka ubuhlungu. Kodwa into engiyithandayo thina simela ukuzofakaza ukuthi woza kuJesu ukuze mawubuzwa ungathangizwanga. Amen. Uma usibhekile bazalwana singabukeka ingathi siyadlala. Akekho umuntu ongasuka kwakhe azomela ngene lishisa kanje. Amen. Thina simele wena sizokukhumbuza ukuthi likhona ilanga elizayo la uyobuzwa khona ukuthi bake bame phase 1 bakutshela ngoJesu awuzange wamthatha. Mthathe manje esatholakala. Hosani kuJesu esatholakala. Akunanto eningi esokutshela yona. Uyawazi wonke amavesi eBhayibheli, kodwa esokutshela kukho ukukodwa ukuthi hosani kuJesu esatholakala. Jesus. Ngicela umembusi angifundele yona. Ayifundele phezulu. Ngifuna ukuzwa umuntu ohamba emahlamba ndlovu. Ngifuna kuzwe umuntu ohamba emahlamba ndlovu. Joel chapter 2 verse 1 pen. Nakibo man. Muse luti pashu shura balisedi balise Khanya Yabazalwana soyithola imiqhele yethu. Njengoba sihlelela ngene ukushisa kangaka, siyoyithola imiqhele yethu. uJehova uyilungisile imiqhele yethu. uJehova uyilungisile imiqhele yethu. Ukuhlala kwethu la khona uNkulunkulu azokwenza. uNkulunkulu azokwenza empilweni zethu. Kibathile Dipwe Zama Nyala Ubole Uboleha Libi Kala Sibi Balisedi Balise Agentula no Barcelona Asisalanga la uzohlala sizotumisa Balekaga Sima ukuthi laba basuke ehlungwini laba bezonda umhlaba ngenxa kaNkulunkulu yilenzabo nathe kisa kinyakalo kimadi yakho yana kimadi ngiyacela ke lapha ekhaya ngicela uhlale kahle ulalele sizofunda ilizwi. Sifunda uJoel chapter 2 iverse 1 kuphela. Ngicela ufunde mama. NgesiZulu ifundela ngalendlela. Bethani icilongo eSiyoni. Nihlabe umkhosi entabeni yami engcwele. Mabathuthumele bonke abakhe ezweni. Ngokuba luyeza usuku lukaJehova, ngokuba lusondele. Haleluya. Kakuyifunde futhi
ukuthi mama uyazi uyifunde njengomem ngicela lento ingene uyifunde njengomem bayizwa abantwana begrade 1 mabafundisa ngicela uyifunde mama bethani icilongo eSiyoni nihlabe umkhosi entabeni yami engcwele mabathuthumele bonke abakhe ezweni ngokuba luyeza usuku lukaJehova ngokuba lusondele yebo ngicela ungifundele ngeluni uhumusha moruti wa ka kopa mpa le yona ka Sesotho kahle o tshwarela moruti umbrella msha verse 1 letsang trompetasiyo le hlabe mokgosi tabeng ya ka e kgethehileng baahi bohle ba naha ba thothomele hobane letsatsi la Jehova le a tla le haufi moruti wa ka ke kopa o e omanye ma ke a ikopa letsang trompetasiyo haleluya le hlabe mokgosi tabeng ya ka e kgethehileng baahi bohle ba naha ba thothomele hobane lefatshe la Jehova le a tla le haufi amen haleluya Jesus ukhona ongajabulele olunye uhumusha ngicabanga ukuthi siphelele ukhona mhlambe ofuna sifunde ngolunye ulimi esingalazi bazalwane izwi likaNkulunkulu lithi bethani icilongo lisandiphala tumelo amen lisandiphala Amen. lisandiphala lisandiphala bese liyahwelehetsa hobane letsatsi la morena le atla ngicela nimemese ngoba usuku likaJehova liyeza usuku likaJehova liyeza usuku likaJehova liyeza usuku likaJehova liyeza namhlanje sizokhumbuza ukuthi sikhona isikhathi esizayo la uyolifuna leli thento ungabusali bona kunesikhathi esizayo la ungeke usuthiswe nayimalo nayo kunesikhathi esizayo la ungeke waneliswe nayimoto nazo kunesikhathi esizayo la ungeke kube mnandi nalendlu yakho enkulu ohlala kiyo ingakho simemezela namhlanje sithi hosani kuJesu esatholakala hosani kuJesu Jesus Nkosi awuzithathele yena mntana sekhaya awumthathi ngevaseline awumthathi ngamanzi awumthathi ngeoil uthatha yena yedwa uNkulunkulu ophilisayo uNkulunkulu onamandla uNkulunkulu okhona yonke into siyazi ukuthi khona abahlele ekhaya abanye bayagula basakwazi nokuphuma ezindlini kodwa sithi kuwe la ukhona muamkele oh hallelujah amen hali amen monate empa le ntse letsatsi le
Tony Clafela. Lisatsi. Laba nanyana babahleli bahlankana babahleli. Bahlamatha bayabuchabela babantu bayabuphilima. Babahlali bitsola Jesu bakeke basalithola. Jesus. Kuze isikhathi mntana sekhaya. Nkosi. Thatha uJesu. Ungathathi isonto. Ngoba yithi ngitshele. Yabona ingane zesikolo maziyofunda zigqoka iuniform zonke kodwa phakathi kwazo khona esofeyila. Nkosi. Ngaba muhle ugqoka iuniform lakho yebo liyakufanela kodwa ngaphakathi unjani? Mhlazana emesibayini uyayima phezulu esibakabakeni uzokhuphuka na? Into enkulu esizele la ukuthi sikhona isikhathi esizayo isikhathi sokuhlwithwa kwebandla. Hey, Nkosi Jesu. Sikhona isikhathi esizayo isikhathi sokuhlwithwa kwebandla. Thina sizokukhumbuza kuphela ukuthi thatha uJesu ukuze malifika sifika leso sikhathi nawe uhambe nabantwana bakaNkulunkulu. Hallelujah. Jesus. Endaweni yaseSlovo, endaweni yasePhase 1 nisathola umusa ngoba uNkulunkulu univakashele namhlanje. Kukhona indawo eziphenduka eGomora noSodoma. uNkulunkulu akabonwa kulezo indawo. Abantwana bakaNkulunkulu mabethi bama kanje babizelwa abantu bafike baxoshwe kulezo indawo. Kodwa mawubheka izipoto zotshwala zigcwele yonke indawo. La endaweni yaseSlovo senenhlanhla ngoba khona abantu abafike bashiswa ilanga babisa impilo yakho. Khona abantu abafike bahlale elangeni bazokhumbuza into yodwa ukuthi uJesu uyabuya. uJesu uyabuya. uJesu uyabuya. uJesu uyabuya. uJesu uyabuya. uJesu uyabuya. Thathe manje satholakala. Thathe manje satholakala. Khona isikhathi esizayo bantwana basekhaya mawumthatha hlala kuye uthi ngathi ngiyabona ayikho into engenzekile bazalwana nofakazi nawe ehlele ekhaya ufakazi bami. Umhlaba unyakaze kangaki la eSlovo asiyazi kangaki. Abantu bahanywa amanzi kangakanani emhlabeni imlilo yayehla koCalifornia yini esela ukuthi uJesu abuye. Jesus. Wena uthi khona sondela la ngaphambili uzongitshela. Hallelujah. Mfundisi uMahlangu siyakurecognize nceke Nkosi. Hallelujah. Nkosi yami nawe ngicela nimshayeleni izandla. Hallelujah. Ngicela mshayele umfundisi uMahlangu izandla. Jesus. Siyabonga ngicela umfana omusha nje usenengalo ayoma lapha eduze kwamfundisi uMahlangu ambambele umbrella. Inceke Nkosi le ngaphandle kwakho asilutho. Mina ningabagcotshwa bakaNkulunkulu. Ingathi nama president walomhlaba bakhunyulwa amajakhe bese sihluleka ukuhlonipha nina. Asivangeli lento. Jesus. Hallelujah, Jesus. Bazalwana sesivala kukho kuningi osikuzele. Sithi nje unenhlanhla ngoba uNkulunkulu ukuvakashele namhlanje. Thatha amanyathelo uze kuye. Asifuni igama lakho nesibongo sakho, sifuna wena uqobo lwakho. Thatha amanyathelo uze kuwe mntana sekhaya. Siyazi ukuthi uwomile. Noma ungaphuza utshalo uphuza icoldrink, inhliziyo yakho ayisakuthola ukuthula. Ngoba ikhona into efunakalayo empilweni yakho. Igama likaJesu, igama elinamandla. Osiyezulu. Alikho igama elihle. Sukumani, asisukumeni. Desire of your heart.
Jesu abanye bethu indlela umhlaba unzima ngakhona indlela impilo inzima ngakhona ngaphandle kukaJesu sebeze babuya kuyolanda into zabo ngoba behalela izinto zomhlaba izinto ngelinye ilanga eziyoshiyeka la esikumemezelayo nje kukodwa ukuthi hoza kuJesu nangabe ukhona lapha phakathi kwethu othi mina ngizwile lo Jesu ngiyamfuna ngicela ugijime uze la okanye uphakamise isandla la ukhona uthatha inhlanhla uyifaka kimi wena uyawusindisa umndeni wakini uyawukhipha eGomora nangabe ukhona othi mina ngifuna ukuthatha uJesu akahlehlezela simkhulekela athatha uJesu alikho igama ngicela nonke nithi mission complete mission complete nithi mission complete lalela sikutshene namhlanje izulu liyafakaza ukuthi banyathelile umhlaba uyafakaza sorry izulu libhala phansi bese lithi mission complete ushayina izandla ukuthi nawe ube ingcenye yale mission salusobuya Nkosi Jesu uzolanda ibandla lakho salusobuya Nkosi Jesu